Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Mjolo Breakup series who Tycoonseries. We have our beautiful guest and I'm like Sasha Rotori and I don't kaka Mjolo Hanya. Hi, welcome to Tycoon. Hey, Toxino. It's good to have you. Thank you so much for having me. Yeah, Mojolo. Mjolo. Pandemic, yeah, you know, right? Yeah. Okay, so there's this X, man. X. What's up? What's maybe I can say one of my friends when it's something name and Miguel one day when I was because of the boy, you know. So this is what happened. I met this guy in the first year. Oh yeah. So you go and this guy, Kamufua. But one time when I was so I know Cherokee Nagarai, I want to look by how go by hair, okay, sharp. Rajola. Yes, now all right. Yes, now go back to him. Ex yaga energy head issue. So you go finally ex in again again head le mara se re le sharp. Anta tsa mali mujitara ke batla ngwane. Go bonna ka mona go le fiti. Ha bo ha ona ntshware ke tlo jala le mkhotsi wa ex yaga. No. It's a setup. Oh yeah. This guy so this guy. I made that 10 times what she did to me. No, I didn't know. Yeah. Honey, this guy oh yeah. I CSE. Computer system engineering. Okay. This guy hack phone rack. Yeah, This guy hack phone rack. So so every day we get no more tsa bashanyana tse fapaneng tse mfere yang hey ke kopane le wena ka phone ya kana kwani ke market blind ha ke cheat go ke specialize ka ena moshanyana eno ke bue. Oh yeah, the special one, my guy, you know. Okay, fine. Satilele ke ha this guy anyamela. Oh yeah. Ke khola onyemetsi beke ka ofela. Ali see you hayo WhatsApp hayo guy la bona una ifizise ka baitseng ha ke tsebe ina fela sa mo accessing ha ke tsebe because una le botlale batho tsena ka ofela. Okay, fine. Motho na ka mra beke wa go. Ha go tlo wa njwetsa hore no ne ba ke le kae le family nya yeso ne ke. Ka mo ga nyame. Bona go tlang o nkile bona buike. Beke o mo. Antsa nyametse. Okay, fine. So this guy hakutla. O sa bontsha ile motho a phathahaneng. So ne ke hana ka skafti. Oh yeah. Una solat. This guy wa mema mehlena o re nema mme wa kotla wa le siyo a ile kerekeng o ka zwagala a Mjolo dula le busy. O batla skafti. O batla lunch box. Kana kwani ke mo beile probation ngora. O mo file bona buika e bonyane. 6 months. Oh. 6 months. Operation la, papi. Una mamelletse, oh yeah. Okay, guy. Okay, fine. So this guy wa khutla ne? Ha sa khutlile o santlela ka mathaitai. Wa bona ga eno wana ka skafti so. Ere ke bona ke mo pota ka thoko bua. So ngwana na hona le ngwana na mono motse. This girl wants unfair. Oh, one and answer fair. We get like I'm one of the one. Okay, but I get a hips. Tuna Sanyamel. Happy ha. Hey. Okay, fine. Mutaka Yamit happy, but I don't care this time around. Since I get to manale back up, I no longer care. Hey, it's a good one. You know? So this guy has a Yamela. Ha, Huta. You wanna profile big? Ebu. Go away. Young one and I don't some. Away. Hi, what got in your tell? I say, baby. I bail. I want to so feel later. So come like hi, book at with Alan. How come I don't offer us so much profile picking out? So I know. Sajola and ask a plan, Madame Mani. What's about me? It's yeah, but you still will find out the thing over here. I pop out peak. And I was in but much like I will so much safe.
ga o butsisa le ena o ka ona dula go busy a go khotsa ha e hloka motho a dulang a fa attention na go mala bo fokoti abala meaning ha ga bosibu seremi dihlahleng so itlane ne re sena na go eno ya gore le spend re bonda hangata ne re bona na wane le tempo bosibu a tswa sekolong mara nthongwe ne wana nyetse yona o nna nyedi fela gore o jotse le ngwana ne le gore nna ke tswa ile ngwana na tsa bofereya ela lo wena wa se bye hape o replace ka mohaisane mala mo ne re khapholela ke mehleng ya mekhapolo mala mo ne re khapholela teng ha ke a shopong ya ba bona ha ke re ke etsa fela ke kopana le bona hedi so kana na the pain you're trying to move on how do you move on how we are shopong kopana le batho ya ke tla nyonya Mjolo wa ka ga motse ya ba ihlisa le ha this is the last time ke jola le motho ka ga motse ya ba sala le ngwana o tsule fela ha se bele la ba sala ga ngwana sala o motima so before then when I got to complain ka pump ya ka do you know nze ke hlwile seta sa pump lana je okay o no tlatsa pump issue ne ka ho kwehlo re tlatsa ya ka na tlo kwatsa ha pump ya ha o yin ha inkgi a uswa ka pump ya ha inen ga bla 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 so six ha tsebo rena motho twe o tseka pump ya ka ka pa o tseka o bani motswadi ana lo kena yenu mo wa rekisa tamati so sa ukina so ha se ke le ha dikere dilo tsa mera ke wa bona ntla le ntshi ya potela mali o ska wa rekisa tamati mo oh no ya ba salela gwa so ne ke le hero e leng gore family ya ka e la ba eba ile ba tla ba immo oh yeah abutu ka ntse tsaka ke o fe mo shengene ke re ke ai bo o lo ba ke na speedly hey wena ke twana la mga man aga ngwana ke tlo mo batlela mabaida ba bona o sebedisa laptop wa o ke tlo mo batlela mabaida ka tla lo fitla go ke tsametsa moya hae tlo mo nkela laptop ba swala ka ba ga go hedila bo aga go bona a bitsa go tsiba hae aga lona ba nna kena mona le bona na ntwana e swilla ka nyilizwa ke mo jenya le hlolo llaholo ka mo ga tseo di etsalle ka Mjolo o la ukwa Mjolo o le challenging kae o ka reng ka Mjolo ko specifically Mjolo hai nka ga Mjolo hona garanti o comfortable Mjolo e ka go dula ka stone stay one oh yeah a o tlamea go ha o dula hantle ela wa tlamea o tsitse ho hang ka Mjolo try lo tso ja lebek compensation ya wona o buile ka hore ex ya hao ke ena o feeling the guy a o hedile so ke batla o kwana ex ya achievile kapo wena ke nyentseng hore o ketelle o ka go khotsofaditse ex ya hao a go jele I fell into his trap next time go batshwana am plan le teng ke discovery le 2 years later oh no plan go ne ke plan wa fumana ba I didn't know the guy o resitse no it's just like a plot akere talk about this was a trap this was a setup but ne ke le stupid kana go so ka ba ne ke le I feel like umfumane ke le position ye le ngwe ke ne ke hloka motho oh yeah so it's ha motho a ke nna enwa mo ya ba se ke re kaka ke ra this guy so ke nyaka diatle so this guy o nang khamunati hey ne tsetsa ka pe mo tsena so ingwela so thola ga ke mo file ha ke tla tsamaya ka yona nkga o imo ga go file ga go le swana on 12 so ha fanyanya ka pega hore o jole le the guy ana mfuthola tla go wena explain ka pala ka go ba tshwarelo ka ntho o le tseng yona well ola but isele after a year ne se sa go hangla mo blocka ne ke le head mara ka ene le wena o no so mo rata ha go ne se ke imagine abo manyalo ke okay abo mani ke ba phulu swari tlolele ka madimona re go rapela you know issue yeah kantine man mizitenwa ene la tsona ya chapela go ha bone le ba phulu swari go rapela ona le bo ka bo maybe ma 5 se le thapelo mona you know ba phulu swana ba ya so chere e la o nkela ona tseba ntlo la jola ke le una tseba ebile ne re feta mo le so go ka sa tsebeng ke a gore na ebe this girl o kila jola le this guy before so itse a hlokomela gore se ke jola le ena a mo batla hape ka ebe ho etsalang ka bana ne ke sukudisa ne ke le very much of a chicken so ne ke dia o etsa ntse tse tsala so that one in a easy target I think it's safe to call her easy target man because the easy target rona ga se wo so they left me by out here bantone ke thabetse ke a gore tsile ka
eba ha ona le tshola le nyeka Arch and a minute and take it from Mjolo. se tsola ho finyana ho tlo mo fa khuchi alright Arch e bile flop e kholo ka date empa ke na no ntse mo rata ha se ka khutla tsa mo fa second chance o hang okay ka mo ga o ihla khutlo hang o la hila ba I get this guy on heki ka batla moshanyana e mong a tsang a itse ga nthuse okay so this guy itse ha nthusa ka jala le ko mo so batla fela hore ke o janyana no this guy okay fine ke fle ka poster ka khopunyana le hore ke kopa motho a etsang a itshana bana le ba etsang computer systems what kopa motho a etsang course eno a tlo nthusa bla 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 ka poster le yena ya limkhokweni ba ntshotsa hore the level of hacking is unstoppable now ke wena you're not coming up with a solution ke hloka motho a nthusang my phone is cloned una clone una kentse ntho ngwe bile ntho eno le device administrator so inetsa everything una bala di chat tsa WhatsApp nning a di arabela go bona ena itse ona lo obsessed ke psycho ke psycho girlfriend engwe le ngwe ya hae wa hack o itse ba ke mosebetsi wa hae una njetsa le gore di access ha una di hack ehlane mosebetsi wa hae go hacka batho yeah alright stop but now I'm much wiser sebetsi wa gona ke khona protect the ram ka mo ga mo la fumana thuso ba o thusa ba hae sale hack ba nthusa this guy ana nthusa ne ke thusa ke batho ba ngata but kuna le no e mong ana nthusa hey yena re la ga jwana go telele issue ana o thusa hore fona he kuwe le ba se jwala le yeah shoot ana ba ke ha o tla hi umfumane ke le vulnerable alright yeah so umfumane ke le hack so ne ke re ke mwetsa my rebound o mo tfane ke tlo mo ga yeah ene vele aba wa mo rata ene vele ba ke mo rata a khutlela mane mo re jwala ke scam you know ke le wa ga taba tsena tsa ha ne tsa Mjolo o ikutlwetse ka nnete taba tsa Mjolo na jwa le wena ba o kala ka tsa o tlo ba shong ya gona Tycoonseries ka mo la re teng Facebook le YouTube mo ka la ka tsa go mai go ona Mjolo na wena o tsholwa otherwise se le mira ke Mjolo ala le gunu ae venetula na ya sa so kanyati sorry